Case number 1. Philomena Shinewa complainants. Jumana for Kumase. Ena Sampana Ibrahim Atigiri Papa Dipa. Ono so Jumana for Papa Dipa so ko Dipa so de o. Oni ebo ni ko adu o. Oh Dipa for so de. Ko! Oba pete say Mama ba chunya me adom na nso e. Boko. Oba e show isu ayo Bible Quran bi focus ya kasa precaution up. Bodua ne cross up de he. Ba show me pe Bible. Okwanya sorry. Ko Pentecost. Yo praise. Hallelujah. Fansani fato waso de beni. Ko tatarasta. Fansani fato Bible no so. Bodin ya me. Eye me Philomena Chinewa. Me sada Bible iso. Me sada Bible iso. Sa asema making. Nukure trodo. Minitro. Erade boam. Erade boam. Order. Philo asembe na odiaba. Mama pa cho. Me ni minua ketwa enati duma na afo. Duma na afo no fine. Mamponten. Na obetena me nchen me fans afimu ani. Oko school or Porters International School where he ahese. Oyoba. Oye bema omo friend Salis Kinsley Kofi Doku. Edin a ye de friend no. Na me ni menwie na wo ho enene na ansa. E na anwumre be ye 8:30 to 9 ho. Na me ka kire ni say me back me wo baketwa na obo wa bintinko wadru eman. Enti me ne na kasa na o ka kire mi kunu nso say da asame sa wo ka asen ka meto kalipo ama papa mo enti ende fama me na me nto mla prekon e na me kun su ka ase you no this kind man na me ka ase Kofi o kwe ya brasisi no se wo frɛ me madam e na o se madam mate me da ho kra na oye unu aketo oye mi nua aketo last born ana me ban say last but one okay enti me da ho no ma na me step sister nso ba wo me ho Irama ba say ma filo Papa Dipa rejoice about say Papa Dipa say Kofi awie ni sika ntibla na me say how we wie ni sika sesen na ade so mo store no kura no mo de boka proof ato anu nti kwan be so no fire okoe na me kunu ka say ma me nko na me nko hwe ade kura na me say ndie wo ne akura no nko o 2 steps so okwa na papa no friend phone so na o say wakura na be wie ye sika wo store nti wo yin na o say me wo fie na o say bla na o say me ba na obi san say akura no wo na o so wo me nchen wa no se ende me ba ma free efie okọ papa no store mu ho no kwan bi e wa o me fa so kan efie be ye fo a efie na to so fo na ye papa no ho no me kun so okodure na o se da na akora na wo he o se me de me toto ni botomu a me yi mi sika wie mi hu no o se enne wa ha me so ka kire me se o wa ha me mla no wa ha na ka kire me se face de se so nsan ne wu hu ne de ende o se e bi okofie na me san ba efie o be na o se filo me kwa papa Dipa se Salis abafie no we na me so o ma afie na so o se wa abafie na me se da bi o ma afie na o se ende sorry ma anaju sa be na abobe 9:30 and then 3 days then 3 days Tuesday benada no anwumre no ma ye nante ya ma ne bo anaju 3 o'clock ne na mabonten hwehwe mi ya hu no e na nra no papa me ko police station wo mamponten me ko e mo so so anti gise me ko dobsifo ho na me ko e no mko ye case say no mka jam say me nsan ko ensan ko hwehwe ni kuro no bi na akora e bia no wo na danfo na me ma information center so na so makọ mama ye ni nyina enura me ko school ko report ya na me ma chi ni kuro mu wa nyina ma hu mi nwie ya na so anopa no ko mo san na so ye e na me san akora san ba ho mo se me nko information center me nko radio station ni TV station mo fa mi nwie na nto na me se da bi de asem ne ka papa no so misa ho hwe e ma nkasa ni nyam kura me papa minister kunu mom na friend o friend o ka che ni so mani 24 hours because akora ne ba ho na o se emra na oni wode a e wo so de ye nwua ne maye e na minister kunu ne kan sa che na o be friend mi kunu bi san se ho na o de ne number ma na o so ndo mfa number ma obi a o so obi a friend say o mani 24 hours nti se wa mfa akora na ma o de ne court o mfa ne court no wo advices a o gi advice from ho o twen no ma papa ni mi sa ahwe mfa nwua mi so mi nwua keto na o Mr. Brother kura me ma Mr. Panda na band dia say na make ma me frem bia so wo suma ma chini say mi hu akura me dia metietia na metenti mu nyina ne say me hia mi nua me pa che wo sister yen yadwuma ye no kure ne de yadwuma yo ma wunua no kure ne nsa ha no ma me twantro me de ntina me de me nsa beto Bible
mi ntwantro nka nsa kura na we se mi bodua gu nsa nka megu mi ntwantro mi nwa na wo me papa ho no me maame ho no no owia me maame enu kura ka ho titiri ne ka say ye fe na fiwa chenye environment ahwe baby okota de ne papa no ton provisions papa no provision okoto kalipo e ho okoto kalipo e ho no okoto kalipo no nti osis ka say na kra ne fa papa no mi kun so okoy o say akra ni afọ ne 1.3 yeso ya akra ne kono ye ma ne 40 cedis enam aduro na nkobekwa akoto ne drugstore papa na sem a wo di no de e kire madwe kakra ne say akra no so abefa wa de wache no wa frɛ na busuafo so omumra adan na wo mo ma na wo hande wo mo ana say wo de frɛ police na wo sisi akola ni ho no wagya no eh obi betu aka say wakunu kura na adona sie sa akra na ma medwene ebi esi tachi ma panyu sa na medwene beye wa bo no kura de aba abo ni ti no akoto na twene ebi esi tachi ma pan beye bra no ye frɛ no obolo akola bi o ye kronfo mimi sei me ba afofra na yete mi ku mu fie waburadwo so mi fra boche ba afofra na me mi ku ti o ye net be wia me fon boy no wo ye kronfo akola o ne nam tachi ma obi anu so ye kronfo e na okọ wia de no mo chi akoda yi bo na de ni sha kulem e no mu ko sie no ene ba ko ka ho no se no mo ye mamu wa ne mienu se wo no wo ye emre ene wo te to bra no obuko je bebe 207 o ye jeli jelu o mkro mo mai eji wachi obi ba wo so wafa wa de ye dase de papa no eja bi di post wan ti na dwuma mu a wo keka ne se no kra asam kese na da wo sa no ma no kra pa mi ntwantro da mi ntwantro nto papa no so da me kra sa papa kasa ne nyam wo no kra ne bage na wie school wo portes wo no e na me ne yiri di nkomo na me ka say me pe school di mi nyi aketo akọ wo so ja akola ne fa he wo se onim ba bi akora ne fa he ma se bia o fa sei ana o fa benkum ana o fa nifa wo se onim ba bi o fa he na akola no wo pie bokopen on pie me oba me ha no wan ye no pie da e na me so so obe pie abonten a na chese okoto ade na oba ho no so ovu a wa ade da me oba ho no me kunu sika ene wa wie bi da me si me ntwantro wa wie me kunu sika enu so akola nso kronfo no so ne sai ha ne sa na afilo akwaje abeto ho so wo bla na ma me ti ase adai ma gina kwaje ye nyina ne se na owo me maame ye ye boa se nka kro no no kra no obi ti e bi ha de oba obeja obeja se ha no ko onim obi a wa me nko an onim mi nti oba ha no ko sa akola o ti sa nso de bi kra oja ano no ene wo osuro ene wate asim no wone na nenam abonte o ko sa akola o tumi bokro no no wone nam but ni nyina mu no kai sa papa no de ne hu jim eba kura boase e be wakra na wo de wo se magim wo wa fresa kra na be wia wa de wa che no na na busuafo ba se be de me hu ba bi ofa ye de o tumi nkasa de ne da because obi be wu afi kira wo di mpam o na jadi pa no ma frɛ no ai bi je mu wan ya mu on number Kevin ni bi je wan ya ade asam kura ni wo frɛ na wo wai obi ba yira jadi pa ne de wayi nani atwi nani sa no atwi nani o musa wasam kra o misa wasam enura na ye hwehwe na nane na ansa na adwena ye hu enura no pa no ya ye ba police station wo mampontin ene ye hia na mikrumom ka kire ne se still na ye hu akora no ene o sesa na o se an ye hu no ene mikrum ka kire se de aye ne de wo se report asem no ene o se ye ko report won ne ka se ye ko mampontin wa anka word bia bi wa anka hwe ene ye tu mi ko tena ni moto tu ni tu moto ni ko mampontin wanka hwe ma akra wia usika waji usika waka che so wo ho nti wo mla oba ya asmaji mi sika nti menim ba bi o fai me se champo so mama mi da se so mama akoda no sebe so we kronfo kra no a papa dipa no oni amba say hello. Yeah. Ejo Ibrahim ma hey. Anya Ibrahim. My name is not Ibrahim. How did he say? But you need me Ibrahim. Sampana. Who did yes. Sampana? Abraham. Yo, Ejo Abraham Sampana ma hey. Yeah. Now what to say? Na me adumo. Me pa cho sister Philomena. Philomena. Yes. Yo, me pa cho ye from me.
also for mami or hini me ya adwuma o SOMPA TV o se a ne ba ebeto ade wo akola no wo se wafa usika eti uchi akola no so omumla meji akola no mo ba ya wo si wo waja akola no 3 days ni omu hu akola no na wadawro ma eja ye be ne den sa na o kan kire o say ya no kan empache no nti o nya sa na asem netie yo eni ete san kire mu me wom ni say me ya adwuma na me pon anajo okay na me ko fie me pa cho wo do on kakra ma me ba yo wo babonia acha o chiminka me to nka pa aha ti me ba na akola no ene me wife ni mo ma mo twa hu nyina wo mantem ho ma mienu ene me nkola se ti me ko wuro me park me car no na me sa me yire ne hamwe ni wana busa sa dai na o so akola na be fisika awo ni store ho na ayi o tu store mu no wuro dem ti akwala ni bie gate pa no ni aloko store no so no ko fa akiro ko yi ska no enti omo ni search a omo hu no me ba na oya na so ska no e wo no ho go no hu se konko ni mo yi ni sika no tu mu na 800 Ghana cedis okwa na 700 Ghana cedis na wo mu wa yibi no we yi 100 cedis no sa ko yi konko ba ku nso e wo mu Meska no so ye 30 no de ka ho ti ye born search ani ewu ta we yiska na ko hye ne back ba ko mu nti me ye na me yiska ne free ne botom ti na mind ba ku twem ho na no kura se na akura na wo ya akura born sa wa ko show bi store akofa ne sika ti me ye na me so ne papa fa ne say ne se wa no eye obi a maybe it should be by a man ko yen sem bebre nti ma me mfre papa na me nka de wo mu nkire no ti papa ne ba na fre se me fa fu na papa no ye so oh da pa che ma me mfre ne papa ma me mfre ne papa ana ma ne kura se ma ne mfre ne se sei o be fu bia de o se ma ne mfre ana me mfre papa na oji film se kum no dwane ye ai papa ne ba ya o so wa na me se me ne jira te oji obuoko mini me bi ofa na papa no kura jina se ono kura mo wiya ne sika wiya se sa ne moto nyina kura na odi sika ne gum nti on timi fa ne sika kura nto enti no okofia aba na mbusa se na odi smart no o si ono odi yi sika san no ba woni sika no okobusa na ye aba na mo koy ti mo ana jo no ofre me se akura na wa mo fi me se me kura me sa na oji film sa me ka to oba o fi ti wa ma no o si da bi ti no na o sha mo kwa me na o se o mo ko police station na o mo koy ti mi nim de ko sie ko pem sa na po obi fra me se o de asam na ko he bla 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 ana obi so fra me o se na o ne producer e ka kra ne producer be kasa anu nti na ma mu sa o so de afre nti na che sa kola no wo ye sa mo fra ne papa no o je ne hu dwane ye oko yeah good afternoon yo hello eja Abraham yes mesra wa yesi obi bewu wa fichira wudi mpamu da se di aba no me se ye mpanifo so obi bewu wa wodan achi a wudi empamu fine akola no bibusa ne maame ne se oye kromfo ana maame ne so kan no kre se no kra akoda no wiawia wo mo yes enti no boa na mo hwe akoda no na so dwemra why me kura me hwe no me busa ne na because almost say won ka ho hwe sa de emu oya omo boa me hwehwe ne pa me ba cho wo ka se eboa no wo ka ubisa hwan na wabisa na se afiri enye ye ne ye twam wo honom ayi baba dipa me ba cho tie mi enye ne ye twam wo honom asa ebe ya ka cho se ko police station wabisa na ase wo misa na se ya wo ka sama me bisa na Abraham filo nya bo madam hello Mr. Abraham ono na ka say ana ai filo na ka say oh that be ma school mu nyina me fresa na me so kwa no ko school ma fresa school mu na busa na afofo ama kromo anna kwa ma fo so mu so na nam kromo
Ma okasa obua me di ni picture nam onno me ko school man nam san ba afio. Ye di picture nam ye bisa committee chairman kula ye ko ka kire no. Ko bisa picture bongo announce ade ni nyina wo information center papa dipa we nya filo asem me bisa ade no kra ye. Ye bisa ade ye nhu no. Ye bisa Philomena. Ma. O to kasa unti. Yes, papa dipa. Da Me pa na na the old side we person didi. Papa nya se wona me dis ade we dio. Obi wan asem na me nya no asem. Me stepmother ba. Da me stepmother ba me so ye gina me so aye agi akora no. Me stepmother ba ma me be fe me bia no osu. Ye se na kro the whole day oni di ye. Me di na ba be da so ana. Me na me kwaje ne ba ye nti wa yela. Me kura me ni papa pa ko ba na me ku nu so e. Hey, Oba ye aku na ka be dam like papa dipa. Tie be na ku filo ye ko. Me ni papa pa ma ja kura ma akoya we kwa be pa so Papa dipa. Mame, Wusinka omubai na uku akola ne so ankombe na Ghana ha no wobetimi de mrasha wonsem so obi abefa sika me trim fa me sanction mramu enkum obi ntire ma ankunu no za word ne de anka bida na wo yusu za word ne de a eni o yebeka se wo waku akola no ena wodi na sie anti monu mi sa manfo sukum nipa de papa de wo kan de eja dipa nkunu but me kira o say if that is obi na be yes sad na will be happy because me penny here until me job but I say we have solve problem amicably. So you are telling me say why should I be say me busa? How do you know say me busa? And I just say me friend say we say me yakola no. Eja di pay. Me pa chaw. Mama akoma ne mra fom. Na ohuri mama me ne ya good pa o pa so otu akoma. Mama me ne ya good pa and am so kwa no ko school mo. Enu de enye hwe eja di pa. Ejaripa. Me person me nipa boni o. And if you want to do me boni, you boni to do. Eja. Why do you do this? Eja anti you say ya ne dey. Ya nyina egusu o hwa no. Me busa kromo nyina. Me frafra na fofo nyina busa. Me sira wa. Muncheda. Munko police station. Na sister. Munkoye case ankasa. Makoye. Yakoye. Case o mu invite papa. Yakoye. Munkoye o mu invite Eja Peter. Eja case o mu invite no. No obetro ni statement because ono na woche akoda no eti na nka so mu invite no obi se o mahuna na enti madam wo adwuma mo a kire beji nkomo wai mate wo de be sa ba wo Eja dipa de wo keka ne de enye ne kwan no se nka me bechi no na me ku na Ghana obetimi akum obi ba so abefa usika 1.3 etu be ku no eyese case na amkwa ese mu yetia papa no minum de we am eyesa mu sheda ko ye case tia papa ne say maboba yira papa bi na frɛ mo sakoda no wafa na ade wa kye no mu ko hen so akola ne oti mu hwehwe mo ba firi papa ne ho ne ya kye papa no na de we am mo ko ya say de akola na yira ena mo hwehwe me ko me police ni no tro we said me kan ni nyina kire no me kan me kire mu kire ne say me nua na akọ no ho akọ o so on na so wi ade ko ye case yo say wo ba yira wo bra unua keto ayira wo suma unua so nkoto ade mere wo ho na papa bi fro say unua na be fa na ade nti wa kye e wo ne store mu nti bra wo kodu wa say akwala no hu ba bi akora na fa 3 days ni mu hu no nti mo pese mu invite papa no no be kire ba bi akwada ne wo period me ba che orisha akwala no na man ko case for say ye enkoche papa no mama sana asam ne temebwa leta no na da ho no police for no na di kan koye e na omo no ka kire me say me nko dops for because akwala ni sha over 15 years and I'm me sister na me koto no na obi sa me say e di entina me na me ka kire ne say me nwa keto na me suma na anajo 8:30 to 9 so onkoto ade mra na store na okom na papa ne frɛ me ku di kan suma ne bag ne akra ne bai oba akra na me kra mafumada na ira ma ba na osma afilo papa di passe Salis a real sikanti bla na me kwa me say o ye de na wi eska because so mo de sa boga proof ni bi ato mo into ye de na wi eska e na me kunu ka say filo ma me nko na me see you and de wo ne akra ne nko o 2 step na papa ne frɛ e na so wo na so me wo fie na so akra na ba wi am sika na so na wo he na so wo me ho enti bla na so yo ma ne wo ho me be sisi ye eno ne akra ni nyina ekwa nwa say bia friend ko edi 30 minutes say bia akra na je ne ho ekwa nwa na okọ obebeduru na say na da owo he eno mi kun so ka kire ne say on de wagigi wa bon search agi ni sika awie ntino wo hu ba bia wafa
and also catch him so baby offer the end so what happened because so catch him so what me imagine and the so akra no man me feel say be o kofi ti me kunu be na me so ma fie ne akwahwe ti me kan ni nyina sa akere woman ti me je we say no kra me je ye no me ka kire me kunu say de o ma tro wo so because me so me kira de o ma tro wo so no enye sa na me kan ti me fra me senior sister me di na chi Mercy and na Mercy ni ka say so mo se fa ko o mo ndo mo tro no mo se me fa ko ready wo kwaye ne ye sa wo ko hwe akola no enti ye fi on me ka say and the sad ya ye de ba hanom na chese enti my lady